इसिन योनिफ आदा रब्बीन हिंफेने निके वल्ला jettan salaata keeysan balleeysitan subhaanallah keeysa rabbiin qulqulleeysan nuti waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin ni jennaawa isin islaamni ni jettanii salaata keeysatti subhaanallah miti rabbiin qulqulleeysan waan isaan hin malle irraayin isa qulqulleeysaa salaata keeysaa san ni dhiiftanii waan salaanni keeysan haram godheni dalaydaniin sinje waan salaanni keeysan haram godheni dalaydanii uffata salaanni keeysan haram godheni ni uffattanii akkasii hubadda uffanni kun salaata kiyyaani walitti hin deemne an salaanni kiyya hiikkaan subhaanallaa juu kana jaa milekkanni gurraachaa fi diimaa fi adiin kun akkana jaa Arrabbiin gurraacha waan jiru subhaanallah jeetiin jira. Abbaan kana mallattoo godhate, kana faajjii godhate yoo godhates an salaata kiyyaa fi islaamummaatiyyaan na dhoorkaa. Waaqa gurraacha garaa garbaa ta'uun faajjii abbaa gadaa yoo ta'es akkana jechuun jira bar qilleensarra jira kitaabarra jira akkaan afaanin siinjii kanaan afaan oromootiin katabi kuno faajjii abbaa gadaa jaama. Akkan sinjuna rafu dimma yoo kun faajjii abbaa gadaa ta'es an salaata kiyyaan na dhoorka waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin hin ji'uu ni amanta an salaata kiyyaan na dhoorka warri jettan harka baasa salaata keeysanii isin dhoorka isin islaamni salaata keeysanii isin dhoorka rabbii keeysanii waan maleen jettanii isin ummata muslimaati rabbi sodaattanii adaba rabbii keeysanii wajjini qabdanii aadaa warra rabbii tuquu aadaa warra kitaaba rabbii tuquu ni qeebaltanii aadaa warra kitaaba rabbii jiruu kadaaroo labuusan ni qeebaltanii aadaa warra majliisa diigeessan ni qeebaltanii aadaa warra rabbiin gurraacha jee ni qeebaltanii uffata warra rabbiin gurraacha jee ni uffattanii aboo uffata warra rabbiin gurraacha jee ni uffattanii aadaa warra rabbiin gurraacha jee ni qeebaltanii shanyii teeysan keeysa namni rabbiin gurraacha jee qabrii teeysan ni jira akka ganda orgobban ni jira akka ganda ujufan ni jira akka mishigin ni jira akka naannoo tanan ni jira akkasi hubadha aadaa teenyaa miti amantan gaamma boo rabbiin gurraacha jechuun aadaa teenyaa miti amantanii mee warri rabbiin gurraacha jechuun aadaa teenyaa miti jettan harka baasa akkasi hubadha hin qeeballu waan hin taane kun arra booda rabbi sodaadhaadha wanni uffattan hedduu jira uffata rabbiin halaal godhe hedduu jira rabbii keeysanirraa adabadha an sujuuda keeysattiin jee an salaata keeysattiin qaree maqaa aadaa siffaarsuutiin namni tokko akka rabbii keetiin wal sin dhoorkine gana aadaa dhoggaa siin jan nuti akka ganda keenya kana qabroota keessa yaadadhaa isin hundi barfituufiin deema tana malee fixe mee namuu qabroota keessa yaadadhaa qabroota keessanii ni qabdanii nama rabbiin gurraacha jee ni qabdanii wa mee lammiin rabbiin gurraacha jette isin keessa ni jirti gandaa qabdammoo laal hakun aadaa teeysan ta'uuf uffanni milekkanni isaa akkanaa kan hin sitti himu kun ha aadaa ta'e ta'uuf isin nama rabbiin gurraacha jee gandaa qabdammoo qabrii qabdan aboo qabrii qabdammoo gandaa qabdan qabrii qabdammoo gandaa qabdan gandaa isin qabnu qabriidhaa isin qabnu bar shanyiin teenya dur hay boo nuti ganda haajiitii barbo maal taatan hay biyya tana maca isa majlisaa itti baratamaa bar
ganda Haaji Daawwitii ganda Haaji Aliyyiiti isin bar agartanii gandi Ujufaa abbaa ibsaatii wajjin ganda Sheek Jawwabaa qubsiisee bar takbiir isin lammin teessan dur akkana malee hee hundi wajji taatanii an Sheek Basiiraa fideetiin guyyaa sanachi ooleetaniin arkeenim takbiir itti beeynaani rabbi sinaa milkeessa 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 akkasumatti akka walii galatti ganda kam jiraa laalaal uffata aadaa siin jeniimi namni rabbiin akkana jee mee ganda kam jira haawwan waliin dubbadhaa gan haatee yoom takkaa rabbiin akkana jette intal kabajaa haateetii eegi tun aadaa haateetiitii miti tuni aadaa haadha abbaa keetiitii miti aboo rabbiin gurraacha jechuun aadaa abbaa keessaniiti rabbiin gurraacha jechuun aadaa abbaa keessaniiti laal sirritti qixa sirritti dabaafadhu dubbiin dubbii aadaatii miti dubbiin dubbii rabbi si kafarsiisuuti dubbiin dubbii si jallisuuti dubbiin dubbii salaata kee balleessuuti dubbiin dubbii salaata kee dubbiin dubbii islaamummaa si harkaa balleessuuti aboo rahima maxxanfadhaa warri rahima maxxanfate jannata seenaa hadiisa muslimii odeessi kun onu dhaamee jira haqa lammii teenyaa nu dhaamee jira boo dhageessanii haqa lammii dhaamee jiraami ammoo lammiin rabbiin gurraacheettu isin keessanii jirti hogguu uffata aadaa isin fidan kun dhaloota keenyaa miti yaame kun lammii teenyaa miti kun shanyii teenyaa miti uffanni warra rabbiin gurraacha juu shanyii teenyaa miti kun dhaloota keenyaa miti takbiir Allahu akbar amma booda eegadde sii baatee booda ni shawwadamtaa duubaati qabeenyatti baaftee waan haram kana ni bitta arra booda aboo uffata aadaa arra booda qabeenyatti baaftee ni bitta uffata warra rabbiin gurraacha jee arra booda qabeenyatti baaftee ni bitta qabinnellee uffannu ilaa yoomil qiyaamaa rabbiin isin hin dhiisu amaana rabbii ani lammii teetiin si gaafadhe sitti hime boo na dhageessanii mee warri na dhaga'u kun harka baasa boo yoo dirqiidhaan rabbi kafarraa barbaaddan malee lammiin teessan ka rabbiin gurraacha jee gandan jiru ilmoo tee biran jiru amman qabdu mee maalumaa si dhibe dubbii tanarraa si kafarsiisuu deemaniin adda sii baase kan akkaminna wajji arkuu dhabde boleeysoo rabbi sodaadhu mee rabbii shanyii tee taatu siifiin kabajaa boleeysoo haadha abbaa keeniin kabajaan naafiisi walirraa dhalannee qaama tokko na dhageessanii waa aboo naafiisi walirraa dhalanneemi namni rabbiin gurraacha jee biyya tana ni jira ganaadha maqaa waan birootiin lafa isinirraa bitanii maallaqa harka lafa jalaatiin isinii godhanii galma bakka biroo asisirra jaaranii suma kana maallaqaan barcaa sii kennanii suma kana siin dha'uudhaa ta'anii ni qeebaltanii aboo ooyiruu teessan galma maarree waan juun ni gurgurtanii ganda eenyuutii ta'uu taasani ganda mari'achiisan nin beeka wannin guyyaa sanii meekunoo tanaan jaa wal dhoorkadhaa irra deebi'aadha hangachitti isinit deemuu deemti wanti qoonqoo qabdi waan ta'eef laal boona dhageessanii bar namaa isin duubaa isinirraa mari'atu jira isinni raftanii jara kana maal haa goonu jeniin namni isinirraa mari'atu jira waan namni isinirraa mari'atuun akkatti isinirraa mari'atu jiran jee isinii himee bara namaa isin duubaa isinirraa mari'atu jira akkam haa goonu amma namni amma qilleensarra yoo harkuu baattan dhimma dubartii akka aanatti haadha sinqee ammaas akkasumatti akkas janii sheekotiitu dheengadda godina irratti hime isii tana diin jabeessiti waan ta'eef daaroo labutti hidhamu qabdi jeniiti abbaan mana siini dhukkuba riifarii dabarsan kara ciroo ka dabarsan waan dabarsan isii dabarsan kana isiis achirraa kaasanii kara ciroo fidan hidhaa hoggaa hospitaala seenu abbaan manaa kun du'e ruuhin keessaa baate
ijumaan haa gartu isii hidhat deebifna ijumaan garsiisaa janiin ijumaan garsiisuun kun hin ta'uu janiiti addunyaan nagaa jolle warri qilleensarra kan agartan meerka baasa laal jolleen feesbuuk akkuma qabdu wanti guutu jira agarte ijumaan garsiisaa janiin ijumaan hin garsiifnuu jan isii akkasis fuudhanii hidhaa dabarsan makiinaan isii fidde reeffasaa kara gandaa galteen jara kana lamaan odoo waliin garsiisin sababni isaa aadaa warra rabbiin gurraacha juuti hammeenya isaanii akka akkasi gartan itti gaafatamaan poolisii Itoophiyaa wanti kun hanga ta'u maanaan himina bar namni beeku walirra fatina hanga akkasin lolan kun biyya diiguu jaama akkana dalaguun seenaa intala tanaa himanii hissi ol kutteetu deebisa akkanaatiin dhufe agartee haa amma wanti kun achirraa ka'ee ballate fatina isin godhuu fedheetiyan achirraa ka'ee ballatu jira keenyuma kana keessa gadi galoon jira kara hima isaan beeyne kara haadha abbaa isaan beeyne ka itti himan hin beeyne ka garaa isaa bira kutuu hin dandeenye ka jimaan harawaanyi takka ol deemaa caattaraa fidaaf yoo jan ammuma garagalu kaniin akkatti itti iyye harawaanyi guyyaa tokko na duuba jijjiira duuba isaa bakka takkitti sannaa laalame waa wallaalallee hin qabdan yaa ummatamaa rabbi jaa aboo rabbi sodaadha akka ganda wal jaartanii suutaan waa wal fudhachiiftan san rabbi sodaadha ganda keessa yaatanii maarree bitadhu kaa maarreen uffattu ati hin qabduu miti maarree waan san rabbi sodaadha isin intala dhalaadhaati obboleettii tiyyaati intala tiyyaati akki taatu haadha tiyyaati akki taatu haatee takka rabbii keetiin gurraacha takkaan jenni uffata akkasii ganda keessa deemtanii ni hirtanii haawwan harka baasamee haawwan harka baasa dabballummaa saniin ganda keessanii yaatanii gana memee sagalee dhageessisa dabballummaa saniin ganda keessanii yaatanii aboo isin ummanni dhiiraa waan afaan kaa'attanii fi waan walirratti isin godhanii fi waan isin sossobaniif jecha waan booda isinii godhuu ta'aniif jecha waan akkasiitiin ganda keessanii yaatanii aboo waan akkasiitiin ganda keessanii yaatanii arra booda tanani taatanii isin waaqeffataadha moo muslima boo aboo isin rabbii tokkotti amantan moo gurraachatti amantan lammiin rabbiin gurraacha jette isin bira ni hirti lammii akkasii irraa ni dhalattanii akkasii hubadhaa tun aadaa teenyaa miti tun aadaa teenyaa boo tun aadaa teenyaa boo akkasii hubadhu if duuba deebii haatee rabbiin jettee yoonii fi taate nama akkasii qabriidhaan ni qabnaayi wal gaafadhaa isin haawwan isin warri dhiiraa wal gaafadhaa dirqamni mootummaan jiru qonqoodhaan ammoo isin nama isin bituuf hin bitamina ganaadha laal naannoo takka laalanii ooyiruu takka laalanii nagartanii hoo mee warri naarku harka baasa ganaadha naannoo takka an naannoo san wallaahi hin beeka naannoo takka abbaa waan san oofuu hin beeka ilma baluuti sanuun hin beeka gartee ganaadha naannoo takka bitanii ooyiruu isinirraa bitanii isinumarra jaaranii isinuma kana tokkoon ka qonqorraa nafne isin keessaa laalanii achi galchanii tajiruurraa afaan wallaaltees achi galchanii suutaan akkasitti isin dallaaluu ta'anii aboo akkasin ni dallaalamtanii ooyiruu teessan haraaminni gurgurtanii lafa teessan haraaminni gurgurtanii galaa irraa wal mari'adha lammii teessan maqaan balleessina biyya teessan hin jijjiirina ilmoo tee jahannamitti hin jijjiirin abbaa kiyyaa gaafa dur qonqorraa hafuu dadhabee islaamummarraa waaqeffatan nu jijjiire ilmoon teessiin hin jinsi booda an duris muslimaan ture abbaa kiyyaa kafre malee hee abbaa kiyyaatu waan kan akkanaa fi kana ta'e malee baraniin kun dur muslimaa jettee ilmoo tee yaadan naqin
ati jiraatte hangi jirtu kun siif gaa rabbi jiruu tana barakaa sii haa godhu. Barakaa rabbi itti sinii haa godhu. Barakaa rabbi itti sinii haa godhu. Haaya baarakallahu fiikum ni salaannaa tolfadhaa.